gorko goto e nder leɗe arabu ɗen himo jogino site internet on site kaka o sodayno photoji e videoji rewɓe ɓortiɓe wandi ɗin site ɗi no woodi hara chaque fois si vidéo keso yalti ɓe addan to yahi o aboni hara joni o hendoto automatique suka gorko joni noon ka o hendoto ɗon automatique kan kadi o aboni ɗon ɗimmoɓe makko goreɓe makko tawa joni kamɓe kadi ɓe hendoto ɗin vidéoji automatique ka rewɓe ɓortiɓe woni ka rewɓe wirtiɓe tawi ko ɗum woni golle makko ɗen kanko o aboni o yoɓi fi hitande Allah ko watta kon o waɗi accident o waali o maayi ɓayti o waalike o maayi joni noon ɓe ka o abonino ɗon kamɓe chaque fois hiɓe continue addangol mo ngol ɗin vidéoji goreɓe makko ɓen kañum kadi no hewtiri ka compte makko no feƴƴande ɓe o abonuno ɓen ka page makko ma ɗum ka application makko ɓay goreɓe makko ɓen andi o waalike o maayi ɓe noddi compagnie on ka oya abonino ɗon ɓe wi oɗo siɗɗo o maayi haray iwɗo accire ni addangol mo ɗi photoji e ɗi vidéoji ko addanayno ɗon mo ɓe innimo fannama abonnement makko on lannali no wawata darnude par ce que ko contrat signano subhanallah ko contrat signano wondema pandan hitande kala vidéo keso arɗo ka sonnajo wirti ma photo keso arɗo ka sonnajo wirti yo feƴƴinane himo yoɓi fi ɗum o walinoke o tawoyi Allah subhanahu wa ta'ala kono nde tawno o hulali Allah o ukkike o probléme ɗo bakkatuƴo tawde mo ha ñande ɗum ɗo lanni ha ñande nde hitande ɗon lanni joni noon an wonɗo ƴettugol ɗiɗo photoji feroɗa yimɓe ɓen partage anama ɓe innama hiɗa laba no foti no ɗumanni ɓe maranama ɗum wallahi a anda jango kam to ɗum yahoyta an o wonɗo waɗugol ɗum pellet no laaɓaninmi kala julɗo surtout enen nanayɓe ka haala ɗo onon ɓe bandiraɓe wonɓe yaltugol wirto e ɗi tiktok ji wirto e ɗi facebook ji wirto e kala application holla ɓandu muɗum no laaɓaninmi buy e moɗon no desidi tuubay simaya kono est ce que an e Allah yiɗon haldi hokkete duuɓi ha tuubaya iɗon sikkude o sukamo wiwɗen ɗo o hari anniyaki tuubugol ɓay ko julɗo himo sikkuno o maaye hara ɗum hewtali hara o tuubali enayi iɗon andi Allah subhanahu wa ta'ala himo jaɓa tuubu wiye kono no woodi woɓɓe ɓe wi'i ɓe bonnimo ha handen kadi ɓe woni summun bokkumon umuyun fahum la yarji'un nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki no woodi boneji ɓe maaki ka ɓernde tagaɗo on no woodi toɓɓe waɗeteɗe sa golli golle moƴƴere ɓe toɓɓa ka ɓernde ma toɓɓum dane hon si a golli bone toɓɓe ɗon toɓɓum ɓale hon si a tuubi kum ɓale hon itte si a golli moƴƴere toɓɓum dane hon waɗe ɗon joni noon si a ɗuɗɗini boneji ɗin ha Allahu on ɓernde ma nden fof toɓɓama ɓale handen kadi Allah sokka e ɓernde nden Allah sokka e ɓernde nden tawa on tigi o heɓata handen kadi chance artugol ñande o ñande shaitan no cuɗinandemo goɗɗum no yaltude hiɗon andi ara mum innen ɗo 15 ans ɓawo hande har mi sikka ha YouTube ɗuɗirini ka meɗen 15 ans ɓawo hande ɗon andi Facebook WhatsApp ɗum fof ko ɗe balɗe yalte surtout TikTok idan aduna o ñande goɗɗo yalta ñande o ñande ko kisu yalta joni noon an o wonɗo jokkugol ɗiɗo application ji ene si a wuririni jango a heɓo yiɓiɓɓe a suusaya wiwde ɓe ɓiɓɓe ma taɓe aɗu ko konnoɗa wadde si ñande goo application aroyi ɓayle no tijjaka ɗum waɗoy hara ko jama on ɓorto ha laaɓa pos no ɓe ardi aduna no ɓe publia wallahi ɗum no tijjaka ari ko woɗɗa kadi si Allah hawrindi no ɓiɓɓe maɗa ɓen e on tan ɗon a suusayay wiwde taɓiɓɓe ma ɓen waɗu ɗum an hiɗa waɗi ko waɗɗa ɗo kay ɗon huti ɗum iɗon andi ɓawo mawɓe meɗen ɓen 50 ans ɓawo hande na ko juuti mo yewtino mawɓe meɗen ɓen patiɓe meɗen ɓen e mama sowoɓe meɗen ɓen wondema jaatiraɓe maɓɓe ɓen e taniraɓe maɓɓe ɓen aroyay tan kaɓe ɓortoto ɓe weeɓita ɓalli maɓɓe ɗin tawa zippoy koye waɗi koye hewtaka koppi dowga ko enɗi maɓɓe ɗin tun ɓe suuɗi ɓe ƴetta ɗum kadi ɓe ferano aduna on fuu iɗon andi mo wolni ɗum mawɓe meɗen ɓen ɓe holtano ko wallahi ɓe ñano o ɗum wawa wonde mawɓe meɗen jiɗinɓe en ɓe neyi en e hono diina kam mo wi'ino ɓen ɗo e nder duuɓi 25 aroji ɗo ɗin en 1995 wurnoɓe ɓen on say mo wi'ino ɓe hande 2023 haray ko yaltani jama on ko ɓoragol fer willo ka weeyo mawɓe meɗen ɓe yeddirayno majjere e tamɗinagol ɓiɓɓe maɓɓe ɓen no mari iman awa enen kadi ɗo hande wota en huto no gasa jango application jigo yaltoyay tawa ko ɓortagol ha laaɓa wallahi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki no tawa e mandeji dargal ɗin ka zina on feeñoyta ha tawa a yaltay ka yaasi tawa gorko e debbo no wadde zina ka tum motarwo
tawa suusuɓe reedu ɓen moƴƴuɓe ɓen ko wi'oyta ƴettu o naɓamo ka suudu ta waɗumo ɗum ɗo na de accugo innugol accita waɗu zina o ƴettumo naɓamo ka suudu on say moƴƴuɓe ɓen ko ɗum woloyta tawa joni yaltugol yi'a yimɓe ɓen no wadde zina no way ko yaltata tawa bareji ɗin no jokki programme baji kayasi hara jama o hulata idan yo Allah dandu en tawede nden nyande haray musidɓe julɓe tedduɓe ko andintingol bandiraɓe meɗen ɓen nodden ɗo kala waɗowo vidéo kala wonɗi wadde vidéo e ngol leñol me'en wallahi mi wowlirani ɗum fi yawagol ɗon mi wowlirani ɗum fi miijagol miɗo moƴƴi ɓuri on ko Allah andi moƴƴuɗo mi wowlirani ɗum fi miijagol hiɗum boni wallahi ko ɗum ɗo ko nasiha ko laaɓalngol en to reedu ndaarugol no gasa si woɓɓe meɗen ujjoto mi torike on ɓay hiɗen mari cultureji hiɗen mari pinal ngal tawruɗe mawɓe meɗen wondungal e valeur so tawi ko ma waɗen vidéo ji waɗen hara no yaadi e ɗin enen kadi hollen ko marɗen kon ɓay wallahi ko marɗen kon ko mari valeur ko woni ko enen woni présentali ta yehi ka makiti ko naɓorɗa yeeyugol kon ko addorɗa kon ko ittorɗa kon kama wota hebbu ɗum ɗon wi'a ƴette ko goɗɗo addi ko yeeyugol an kadi yeeya ɗum an kadi présente ko marɗa kon a heɓay faalaɗo ko marɗa kon enen kadi hollen aduna on holle enen mi hando o musidɓe julɓe si en wi'i joni ɓe heferaɓe wonirɓe Europe Amérique ɗo fuu no seyditi joni e wi'i lekkolji ɓiɓɓe meɗen ɓen joni ɓe jande ɓe ton piiɗi ɗin fuu si tawi enen hay hoore men en controlali ka réseaux sociaux ji ɗo ko gouvernement on ka ko hombo woni puusugol en waɗu ko konde wadde ɗo ko honno daroro toɗɗe yeeso ɓe innen taɓe ne'ir ɗum ɗo ɓiɓɓe meɗen men tawa hay enen tigiri ko ɗum ne'irɗen hoore men joni ilo sikkude ɓe ala surveyde ko koni feƴƴude kamɓe ɓe andi ɓe gañade iɓe andi ɓe gañade par ce que objectif créygol ɗipiiji fuu ko lancigol l'islam on koyo fote koyo wi'e julɗo e kefeero fo si hewtoyama tawa mo kala fof ko nokku ngoto fokkiti Allah dandu en ɗum Allah yewtike en o wi ya ayuha alladina amanu in tuti'u alladina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin o wi son jokkiɓe yimɓe heferaɓe on wi kala gal ɓe rewi on raway kala ko ɓe tippi on tippay kala ko ɓe waɗi on waɗay ɓe ruttay on ɓaawo diina moɗon kan o ton ka Allah hara ko on pirduɓe yo Allah dandu en ɗum on andi ko honɗum duwaɗe wattande hakkille muɗum siɓɓe julɓe koye miijito chaque fois mi wowlay ɗum ɗo ya immade jokkaɓe heferaɓe waɗa gurdam maɗam fuu gurdam ko ɓe woni wadde kon miijiti ko jelo Allah acci suɓima waɗuma julɗo miijiti ɗum ko jelo Allah acci o handindinma an e l'islam sa miijitike ɗum a taway wallahi a hersay Allah joɗagol jokka ɗo golle ko kefero woni wadde tun Allah dali qul in kuntum tuhibbuna Allah yewtoɓe si ɓe yiɗi Allah fattabi'uni jokkela min nelaɗon komi addani on ko yo ɗum ɗo yonu on yuhibbukumullah nden Allahu on yiɗay on wa yaghfir lakum o yafano on kadi dhunubakum bakkatuji mon ɗin wallahu no Allah ghafurur rahim ko hinnotoɗo ko yafatoɗo musidɓe julɓe tedduɓe en yewtinane Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i o suɓani ken ko e l'islam dina o wi fala tamutunna wata o may dey ko satti o ko satti illa wa antum muslimun sina hara kon julɓe si a jokkali ko l'islam o wi'i kon a andata kon ndetuma mayata nelaɗo noddiɓe maki ko ono yo sonnaɓe ya ma'asharan nisa ko ono yo sonnaɓe hule Allah wallahi ɓe maki ko ɓe yi'i ko onon ɓuri ɗuɗugol kayite kala onon sonnaɓe ɓen bo kala yo desiɗo inchallahu wakkiloto ndahara no jokkira fi ko Allah faala kon ndahara sida ɗo yeɗe lette hande ɗen suti duuɓi ala wonɓe mayde ɓen hande no mari 80 ans no fanɗi est ce que enen ɗen tigi en heɓay 80 ans jon noon si tawi ka wonɗa ɗo no gasa hara fonɗo ɗa mari 30 ans ɗa mari 40 ans ɗa mari 20 ans si tawi joni nelaɗo sallallah sallam maka ni e mofte maɓɓe ɗen ko okka kon ko duuɓi 53 jon noon si tawi an a heɓi fewɗo innen 30 haray ko heddorɗa ko 33 ans maximum hande kadi ko ɓeydi to wo haray ko kado ɗum kadi ko si a heɓi ɓayɗen suti hande nawnaje ko woni arde kon iɗen suti probléme ji woni arde ɗin donc fonɗo ta goto tan ɗino gurdan juutuɗa kono na yengulu mayde nden ɓay en daɗata ko duwaɗen hulde ko jooma mayde nden mi toriki on mi jeedi on surtout non ɓe bandiraɓe wattanen hakkilɓe ɓe wahdi sallallahu alaihi wasallam makanen ɗo nokku goyɓe maki man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum kala e moɗon nandintiniɗo yimɓe o waɗi ko ɓe woni wadde kon koye maɓɓe o kontete so immintinama kadi koye maɓɓe o imminoyte si tawi no wiruɗen noon heferaɓe ɓe waɗay conci ɗisurraɓe ɓe yalta ɓe ama ɓe weeɓi to ka TikTok julɓe ɓe jokki ɗum ɗon ɓe waɗi ɗum ɗon haray ko ɗum sendi on haray a nandintinike maɓɓe a jeyama e maɓɓe ko ɗum ɗon falno andintinde kala hawrodirɗo e muɗum o tawi ko yewta kon hino intéressimo o jaɓi o uyti vitesse mo jogi o
e onon wonɓe wadde ɗum ɓen alhamdulillah shukru lillah mo jaɓali wi'i ko haala tun wi'i ko ɗum ɗo e ɗum ɗo tun wi'i ko famin kilagol tun wallahu almusta'an wama ala rasuli illa albalagh nelaɗo on neliraka si wona yottingol amma jokkowo on komo kala andani hoore muɗum ko honɗum faala komi andintintain tu wallahi o génération meɗen ɗo o duuɓi ɗin ɗi ɗuuɗa wattanen hakkil fota e ko wonɗen e wadde ko wota e ngerugol caangol wongol fokkitugol ka yiite jahannam ngol caangol wongol eluda yara ka yiite jahannam wota e jaɓugol ngol naɓora en mi wi'a mi fillito kadi kala waɗowo vidéo mi toriki on surtout onon bandiraɓe ɓen présenté valeur ji meɗen ni présenté culture ji meɗen ni o fi en honɗum enen hande peseji men ɗin fuu o nanaten ko goɗɗo no heɓini goɗɗo fattu goɗɗo no jaati goɗɗo ko fi ɗum tun enen marɗen ko yewten ɓay ko ɗum onon daroɓen kadi daroton a andi ko onon yani wi'en ko daroɓe ɓen ko ɓe woni okkude valeur ɗipiɗi par ce que kala ɓurɗo wadde bone hande ko on ɓureten darude ko on ɓureten partage ude vidéo ji mum ko on ɓureten félicitude dare hande waɗoɓe vidéo ji ɓurɓe yennugol ɓen ɓurayɓe wirtagol ɓen ɓurayɓe wowlugol tournugol film ji wi'a koko boni ko ɓen ɓura hande coobede ko ɗum andirton cheytane o gañike jama on mi turiki on artiren hakkilleji meɗen réduisen hoore meɗen seeɗa ɗuyten dose vitesse mo fokkitirɗen on sina ɗum harayno hulɓinani e moƴƴa wota e wonu en tagama ko en julɓe kono en ƴetti diina kan en sowi ha moƴƴi en wallini to wi'en o Allah wona ɗum ɗo men faala wona ko okkuɗa men kon men faala ko goɗɗum ngo anda ɗum no hulɓini walla ƴettu l'islam o okke ƴetta ɗum on mba ha moƴƴa sowa wallina e nder sac ma e nder valise ferma haɓɓa wallina nder to wiya na ɗum ɗo an ha to jinɗa ko gurdan ɗan taw gurdan ɗan no foti subhanallah gurdan ɗan ko ɗan foti waɗan juuta musidɓe julɗo ko lahara ɓuri moƴƴude o aljanna Allah on ɓuri futude yo Allah hokku en aljanna allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna mawlana innaka antat tawwabur rahim rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ala mi torki Allah subhanahu wa ta'ala onon ɓe accutuɓe tamji moɗon ɗin fo joɗɗe ndaruɗen ɗum torki Allah o kanko woni joom peewal yo Allah fewnu en yo Allah fewnan en geɗalɓe meɗen ɓen yo Allah fewnu bandiraɓe meɗen ɓen mi torki Allah yo Allah huɓugo kulol Allah e ɓerɗe meɗen ɓen mi torki Allah yo Allah okku en koko wiyete kulol Allah mi torki Allah yo Allah ittan en kala andeji ko marɗen ko mi torki Allah onon ɓe ndaruɓe ɗum fo e aroyaɓe ɓen fo kala ande ko marɗe yo Allah ittan en torki Allah kala mapunde ko marɗe yo Allah ittan en faalaɓe dewle ɓen yo Allah okkorɓe dewle laaɓuɗe dagiɗe torki Allah faalaɓe ɓiɓɓe ɓe yo Allah okkorɓe ɓiɓɓe wuuraɓe barka marɓe ɓiɓɓe ɓe yo Allah fewnanɓe mi torki Allah kala marɗo ɓiɗɗo ɓoyliɗo yo Allah fewnum ɓay ko kanko woni fewnowo yo Allah arsiko en ko laaɓi dagi ko ne'iren ɓiɓɓe meɗen ɓen yo Allah dandu en ɗaɓɓirgol ko harmi ko ne'ira ɓiɓɓe meɗen ɓen ya rabbal alamin allahumma bihaqqi subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh